Evo je ovdje. Dobro. Ne, sad. Nemoj ti toliko brzo. Ima. Može! Nemoj, čekaj. Čekaj. Može. Pali. Pa me izvijesti ovdje. Gotova. Pali! Ajmo! Gotova, prve granate dalje. Ima, ostavi. Ajde. Odmah vrhunje vreme. Što ti zatreba, traži od njega odmah, a ujedno on će tražiti od tebe da mu ti navodiš, jer si razumio prijem. Pravi se Mrki zove prijem. Dobro, neće mi problema. Evo, kad raziđe se magla, onda ćemo onaj... Ili ja se išao... Mirkoviću dalje odale. Dobro je, 58. Ajde se ovo. Ti najviše srce. Ja sad ne znam zašto. Stavu to skop. Dobro, ajde! Preletla je! Drži taster! Ajde sad, samo drži!